Inama y'Inyunguranabitekerezo ku miterere y'ingengabitekerezo ya Jenoside mu karere, ingaruka zayo n'ingamba zo kuyirwanya. Amahanga arindagizwa n'ibinyoma, inyungu za politike n'ubukungu mu kibazo cya DRC Congo. Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr Kalinda François Xavier yatangaje ukuntu amahanga agendera ku binyoma, inyungu za politike n'ubukungu, akanga gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyo kibazo amahanga akagitwerera u Rwanda. Ibi yabikomojeho kuri uyu wa gatatu tariki ya 5 Werurwe mu mwaka wa 2025 ni mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Imitwe yombi yagaragaye ku miterere y'ingengabitekerezo ya Jenoside mu karere, ingaruka zayo n'ingamba zo kuyirwanya. Yibukije ko u Rwanda rwanyuze mu mateka ashaririye ya Jenoside, iyi Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko rukabasha kubyikuramo rwemye kandi rukomeje kurwanya ingengabitekerezo yabyo. Ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, amahanga kuva mu myaka myinshi ishize akomeje kubogamira kuri iyo leta, akanga kuyifasha gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwayo. Yagize ati amahanga yakomeje kwindagizwa n'ibinyoma n'inyungu za politike mu bukungu nk'uko bigaragara muri iki gihe. Yavuze ko amahanga akomeje kureba ibikorwa by'ubugome, ubwicanyi n'ingengabitekerezo bihemberwa na leta ya Congo ifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ubundi uyu mutwe ugizwe n'abasirikare bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Uyu mutwe ukaba ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yongeyeho ati ibyiyongeraho amagambo y'ubushotoranyi, gukangisha intambara, aho Perezida Tshisekedi ubwe yatangaje umugambi wo gutera u Rwanda no guhiruka ubutegetsi bw'igihugu cyacu. Yavuze ko muri iki gihe amahanga yahisemo kwirengagiza ibibazo by'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Inteko ishinga amategeko ishikamye mu gushyigikira gahunda z'igihugu kiyobowe na Perezida Paul Kagame no kurwanya ingengabitekerezo aho iva ikagera. Muri iki gihe ibihugu bitandukanye bigenda bigaragaza gufatira u Rwanda ibihano. Ibyo bihano birushinze gufasha umutwe wa M23. Ubundi uyu mutwe umutwe uhanganye mu ntambara n'igisirikare cya leta ya Congo gifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDLR, imitwe nka Wazalendo n'ingabo z'umuryango w'ubukungu bwa Afurika y'Amajyepfo SADC ndetse n'abacancuro bo mu bihugu by'u Burayi. Ibyo bihano byakomeje kwiyongera nyuma y'aho umutwe wigaruriye imijyi ikomeye irimo uwa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, n'uwa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, n'uwa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Nubwo leta ya Congo yasabwe n'imiryango itandukanye ngo igirane ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi n'Abanyamulenge bakomeje kwicwa no guhohoterwa, leta ya Congo yakomeje kwinangira igaragaza ko ikomeje intambara. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi aherutse gutangaza ko agiye kureba uko yakorana na leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu, cyane cyane ibihugu by'u Burayi, ibijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Aya mabuye y'agaciro y'igihugu cye kugira ngo nabyo bimufashe guhangana n'umutwe wa M23. Binyuze muri uyu mugambi, Tshisekedi yifuza ko ibihugu by'u Burayi na Amerika birushaho gushyira igitutu ku Rwanda ashinja gufasha umutwe wa M23. Guha amabuye y'agaciro ibihugu bishobora gutuma iki gitutu cyiyongera ndetse igihugu cye kikabona amahoro. Mu gihe igihugu nk'Ububiligi buza ku isonga mu gusahura umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Ubudage na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'Ubwongereza byatangiye gushyira igitutu ku Rwanda ndetse birukangisha n'ibihano. Ku ikubitiro, Amerika yahise ifatira ibihano Lieutenant General James Kabarebe usanzwe ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, imushinja kuba umuhuza w'u Rwanda na M23. Leta y'u Rwanda yakomeje kwamagana ibyo bihano, ivuga ko nta shingiro bifite ndetse ko bidatanga umuti w'ibibazo by'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyo kibazo gikomeje kugaragaza imvugo z'urwango n'ihohoterwa rishingiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside
ikwirakwizwa na FDLR na leta ya Kongo. Ibi byatumye abaturage b'Abanyekongo cyane cyane biganjemo abavuga Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi, Abanyamulenge, abo ngabo bakurwa mu byabo. Ubu u Rwanda rucumbikiye abarenga 100,000 bari mu nkambi zitandukanye. Aba bantu bose bakaba bamaze imyaka 30 bari mu buhungiro.